sanimu no ifa cho na mo hwe no hanti azuma no titomika ne ko Facebook ko hwe azuma abra ta la yoruba ka barasent mi yoruba shait mata Jesus aja me de wase papa me do wase wa kwa nyina mu hwe ye ne fa ye se ne anu ba so trembom tina fa ko nyame mam ka tremeja ya mo di ba ya adwuma yie wo bie woni bie ye kura tu kromu atu so sa unyanko prosme kan kire se wo nyame sorry wa na ma so no obi to obi asem di ma no na kwanti ni suo na afa ye nto yi yes di muti amen la ila ila ya Muhammad rasulillah ya Muhammad rasulillah la ila ila ya Muhammad rasulillah Muhammad rasulillah God bless all man Ghana and one nation case song some a go to the father son it was a piece of is a rise of hurry oh mercy and sister breast say if fall away I must fall over and she said worry sister breast say if fall away I for it all from hey no for back hospital no doctor say obiano ma no na djua bedem wan fu ani ehu busa so da na ho nti obi ya de kwanya de abehu o sorry e opani no akokura no e be ma da unsem obi wani aseme na okan pachim bisan se na ale no say o pese o che pese mu se woti wani na na ne be ma da unsem no de na wo ye se no zame no ada pacha una onya na no pacha de ade china bisan se ade be pesa de be chance na dwuna na mbeze mi pacha na 4:30 no say wani ti ya no se na ono nsori pacha de wujia ne be manum ana wo ye dai pacha mi ja tumpa no so wujia tumpa no so pacha ada ne modu na modu ana ma faze what's na heading na heading pacha chei na wo ba bi me papa na kita akotoa timi yi na wo ba bi me papa na wo ba bi me papa na kita akotoa timi yi mi kwate se me Joshua na ne papa no awusu toa no ti Joshua na ba ne papa no so ohwe bibi ni gusa kwapinsa mi Joshua wi en mi wo so me kwate no ne papa no so awusu toa no ti minti ase ade che ni mi san hu papa no ni mbo papa mi yi 200 series kamono no kwanse no ni ndi ma no ni papa ni oji skano ni bisa papa ni dia sen denti manura wo ye sa ade no wo su bibi no minti ase ana wo pese okumi kote ade dabi efiri ho no me mai papa ni biem ni afreso dam na me boy no minti ase onye se bibi bone ni ma ye ni ba bo me dam nko ye be portrait adwuma mfie mi no ka nyakopon kejampon che mi gina me mo be kro no just apart from me ma be adwane no wo se portrait kokko no ba gin wo ma ba adwane no ni be gina wani bi kura wo koto wo yin kusia na bi ni be kuru si waji indie ba ko ndie onu de ni mbufu ye bo kura da ham sonti bo na mso la gese bo no mituna firi fon ho ti ni de bi ni osi ono ba ko be nyina be ko na ba ko no pese be ko ni ndi poto no si ba ko no so ni kunu
on the di coffee in the Kwama Madam Fubi. Mammy, my weeby, potted what them year man, Manfaco coffee for me. Oh, no, me can down on me boy in me dear woman say Benny Bay Yamsano. Me far banner, me says me far banner, Nibesu, but it can me far banner, Nibesu, Betty me could soon, far banner and Sanabesu, Betty me could soon one. Eddie Ben, our cheek, name me bought them, Nibesu, Betty me could soon, and Sana me bought them. Me and San. I be doing yammy, me bought them fiscal. You might be in what. Now I say by me, might be enough for the show. Meno, she said me won't tell you. Me damn me teaming that me that's one me so die basa basa. Me so die ne bano. Bana is your bana minu carry so, Nimi Taliban to Nimi Dino. A face of Bakuso. Me should die now, I say, but the second 2 minutes, bake a minute. Sa, Nibakusun should die now, I say, been in bed, Baho. We are feeling good to Kunia. Big tattoo, Nimi me 25 to me Pambe. Sana didn't hear. One of Barney feeling good to Kuna also said. We are no Miss Sadan. Not so Taliban to it. Nima also died. Nimi Taliban, Minibani carry so. I say Minibani carry so, Nimi Taliban to Nimi Dino. Not careful, I say last Nimi could do. But no could say. Nimi Dino me. He divided to. I didn't I flew up. Nebano could me dinito. Dabi, me could have me. I'm a man, Shuruma. I'm a man, Shurube. The man who needs me. Insuming Favada. Send me Quatino and said out near who didn't be. Ah, first party boys in pa. She said, no, madam. Ah, kitty palm in Tiasia. Ah, me pese me who then at the crop of Yami Cotina. I am Mirano. And I damn sure me boy and any diameter so basano. And Penenses are the HNS and Tessa for Fra, Yichi. Me when I make a dear and so a tiny woman. I make a me, yes, and Sabesame Bonate, me, Minkutana and Cat, Nemejana and Catamaquacasimi Hunianka, Saubasa Saboniaka, and Casabuja, Titibibon Poso, my uncle. Nasa Okotosa, Bobby Sunia Soa, Catana Sahe, Abua, sorry and so, hey, and written a me Wahinana, the city a Jausu, Mampunko Chide, Dambra will boo here, Kuma, was servo such a yasen so that they could be menism. A Pampembra will see a bra, Mampon this year, will be a down for, ya down Bremo. Dagon, Mebinko. Live on Shawanzo 4.5, FM, Ewiase Mu Nsem, some modern headquarters, and some dosopo, Ahim Family Jaus, Mampo Contonchi, a boy here, Commander Waka Sibrutuba Gonga, Chatanya Munado, Asidankoma, Richardo, so the commentary, Muham Echemo, Kumasi, a Santi Kotoko, the Interlies, at the boss or Hinijan, Ewiase Kotoko, Ashabakwa, Interlies, or Montimi Antia. Yema sorry so non do aponsima aduasa na amansan boafo akwasi boafo so abeto aso the producer na JC kapa ayekaro sa anso na caveat probit enkoso in krobiso ma hene ochi krom ni kokobra so me no ha woma kan nyina beto aso na Ewiase Mu Nsem abremo asan be transfer ano den eye be isem tibiwate bia na bi wo fie amone abanafe ya dago no so open mercy bread live on YouTube Insha TV, Facebook Insha 104.5 FM oko o multi so aya Pimside TV and Samenk TV. If me gonga jatani part 1 Ewiase Mu Nsem so na ebe Ewiase Mu TV hamba nini ofuna umsebenzi matota hamba nini ofuna umsebenzi matota. That's Ramete. No, Brahim Kakane Ningomoy. What is saying? Pachoeda. Your fellow saying? Pacho me de abena jewa. Ah, free Crobeso. Pacho me fribon by. Oh, cross, sorry, bay. Pacho me call Heaven Royal Church. Heaven Royal Church. I want him. Pacho. No cement. I don't know now. Pacho me ton. Entoso. Me ton toso. Katia. Ah, you don't do no. I'm not talking to Sene and Janine. You, Ugrom, Pacho me Philip Bodomas.
Kumau. Pacha. Oh, okay. O ma meti ase. Pacha. O papa nso Papa de o. Anu anu mo yesai. Pacha me ma yesai. E ma sai na me ma sai no. E ma ne ye mi ensa na e me ma sofo. Yo, Ewiase Mu Nsem eya wutie. Pacha. Ya jumadi aboa. Pacha. Jumadi ndo so na wutie Ewiase Mu Nsem onhira. Pacha ona de bia e fidie da eti. Dentina ha na wutie. Pacha de ntia eti ono se. Obi de mo na mudi de oni bia asem e man. Ntina ma eti ho. That's ramete. Me da so aka no kra che me. Wa ware. Me pacha de. Adan. Pacha be ma na menene wu menene wa akule. Menene wo na akura na sha se de won anten ana wo hwi mu besi ne ma hu ne bi no wo be hunu wate ati me da se anyumre acha anyumre de boko me de mbaba ne ba hasi odi mfie sai pacha o 30 mfie dumiensa acha yo ye dia pacha no be 7 years am de ne ko school na ma me ko to aka se me ko chema me man temuntin sana be de obema ne man akofa na free school mo abafi na maka say yo mama te enti de bia akora no ponya no akofa na free school mo no mo de na abafi enti ewo na melebi menene da no se ma wo ne na nam dem asi na sa atom so wo nam dem ho pa cha wo ne nam da na so face mask ne kata ahne mame aha that's right wo ne nam da na ye dem no na sa atom no pa cho na eda mu dem so wo nam ho no odi mfie sai no 7 years na ye nto aswe no se ma wo ne na nam dem asi wo na ne nam pa no so wakosha me na natali mu ha yesu ye hunu je sa atom so ma me so ko na ocheda ntine ne papa bi tifio na papa ne ntine na ocheda na ma me koi ntine ye de ni se bia na ocheda na sama ya ba fie ho ama na hu no ntime ma mba na mka kire ma me na ma me na ade na ma me ya mama na ne na me se ane de ade wa ye ne de ye kola yesuru ntime ma me so ba ade chen ya sa na ade no so asa ba dem ho tino oil bi wono fa oil no bompa egu so na na jon de yansam kuto odemo ni nyina bompa na ma me de oil ni bi fifa no nti za no de oil ni fifa no na akola na dai ma nyina so etime da bi nti eduru Friday na yakọ asole na yakọ ye na ye pon na de ko sofo no na sofo na se ma me wo be na me se da mpa cha me ba no se akola no obi ama na duane boni edi duane boni mpa cha Paul me bo de kitu bi hu na uma no ne face mask no dane no nti ha no wa tweko so me ba sesi a fra for so bi onim nyansa kra ta ne kasa wo ya bua pa onim wo ya na wa ma friend wo ya bua pa onim nyansa kwafia wo ma me da ha me ne sa ne ya no kwafia fo why no better ya so come tell me wo bu ya bua wa se se me chef to face o ke be di u me bi se wo ma ho na me bu mo kwafia like you wo ma me da ha no wo ma me da ha no a me se wo ma me no wo three father wo ma me fi akwai wo fra me aka tell say e bia wo ma kunta sofo say why wo ba papa e de pa na wo ba na se bibi wo se ba na se bibi ka mo ni ta ko so mu ja de ni no wo ya pa wo fi to nya bia na wo fi to me shi shawo da e se me do atam sa no e so we sofo we sofo wo ma me no papa no mo ya sofo ko papa na wa shawo no papa na wa shawo no ona e sofo me papa ko fu like no ma kwa fu me ya se kura te o me di do atam na ka me fi na sofo so be wo ja de ka no wo se sofo no de ba fla didi matem wo ya pressure na wo tina so wo timi tia me say akota morning da ana ofa me ni na na aka abu ano record ni na me so me record ni na me suro bia wo mfie ho me say wo ya titi tia me say akota morning da wo ko na wo fa ba di place bro what do you mean who who say why na me ka say so wo si wo ko school a ya say ni uso ko wo hu ya asa ana wo ko so na wo de say me apart from that wo pa show na ya wasi na so kala wa ko na me so me dia tiro I'm not saying that you want to make your my dinner, my combo, which is another one. So pretty you are. One o me ye ni pa wo ma me mu wo ya bua fe na me ba be ko to ya like you no wo ko ye sa da ma o ma me no papa
You get no yes other than my talking with yourself for me you busheni from heaven maybe do a time so what's it now I will for there some yamete do me that do for no so na bla bu we dum nyame so mo say na ya like you nyame so mo say na ya kire o nyame so mo say na ya kire when ente what for school boot him school no ko bu obi tim bu ya brother wa nyame so mo say na ya so mo no oba to mo na wo tira so no officer me ya bo I want to let you know what's from the photo. What do you do? I'm going to go to Columbia. Who can say? Because here I do. So we know what you when you be a crash, I also say, oh, so when you see that, I also come on one of them. There was a sort of fancy. Who can get the two from the the pattern, you brother, I say, who would I tell me? And also go school. I'm going bravo. So part of Casino. I told you, apart, Ayanka, Kimaya, Kuna, and ne, Yamu, no me, and the Bamuso. Yangupo Shamu, Mapa Moyen, Mubuagana, my Nipabia, Umu, Ehudia Moyen, Lumgata, Etiamu, Yangupo Shamu. Kajagu Sidagong, Kajagum, Natita Danko, my ears are open to listen to your headphone. A deep for being Manoa, ya papa. Chabon, you know, can't tabo. Hey, Obi na kunta no. O chabon is ana enya sam kitwa. Enche na me God bless us ye. Mahu amango, mahu kadu, mahu date, mahu kakadru, mahu sobolo, mahu grape, mahu pineapple, mahu cucumber, mahu orange, mahu up. Is any man does table no so enche me dago no so no. Eno yen talk about so na o face mask na transmogrify. They say I said yen talk about so. Ba chonti e dinach na die ni ntime nkoda. Na mkachira mama sasa na be ya nke yanko no nko kanchele ne say ade na be ye na ode ma akula no onyi na ade mfira akula so na mama say osere me woni me yabusuam se de yabusuam sitie e ko ka asemu ya be da na asem kese be to abusuam ni mo tie mfa akula ni nchi ne kopem say ade ni be firi ne so e de na chine de tie ana tie o ma jiji ehun sika nyina mo yom so ye betu ade nso ntimintu omodu so omodu omonsato nitirim so mo bompa ya mana na omonsa na yetitiriti na baby nkasa o omonsam no mo ja ne se ade ne dia na odenti yemfa no ko ba bia ombetima ya mai acha na enwumile me de namba se momwai no okay no munya ade ne free asuma na ya bele all right afa na medago no so mi wusa akosa no ya na wate pachi me da se udini bio pacho me de abinajewa akodani papa wai me ba cho papa ne de mene na wo ye oya sa de ona antena na me hu ba bi o fa bi mbefem sesebela nhuna chi kwa bio wanya ho de onu ba ko pe ona ti all right na akodai uso kodi hwan ho pacho mama kuma o ona tete no ba chanya ona tete no mi aka sa mama na tete na sa atamon na papa ya le pa ogoso eno mama ebe fa no ba kuma se nti na sa atamon na go school na o ka sa de a me ko chima me man temuden obe ma na ma ko fa na firi school mo abafi na ba chama na kodi no nya ona tete me da se nti nse won ka che na nwumre yi akoda na ka kire wo me ba cho da bi nse won ka che na nwumre yi se akoda yi be yi se ne ho ahwana akoda na ka kire wo me ba cho na de on na kai ojidi me ba cho yo ka nyina ojidi ba cho de na ma ojidi ba cho ma ade ma me jidi ni se yeko ba bia o mo se sa ade na mfiri akoda na na onyanko ba bia na me kan se akoda no ho na okodi no obedi wo nchen wo hu ne bia che se akoda yi ye betuma ba ifo ba cho otimi eya ade o kasa no o mfi to mele bia o kasa no o mfi o kodam so na oso sa o busan sa bia se bia ho na hi to bia nkoda mo jadi za adwuma no eno nche se ebe yi o busan sa ade na ye no so o nka nti me sister ba de odi machin na ya na o busan no aka se ye onu o ka asem chele ya ye se asem na ye ne kro ni edidi na temti na ma ne ka asem de me kan se fa akoda yi nsem o kanyina to nchen bitme ya se nya no kre da bi no oso keke wa ni ma bi a obi gyan so aka se akoda yi ampa wani wa be ifo namba cho me mame eso nda ya na o gina me mame so so mo fa na mela nya dai na me kan ngoda bi hon mu a omunya be yi amusu ba sisa ebi a onyon so abadwun so
obuade a bensa fere omuade ba ko se kasem chena wonte pacho sa na ye oh the make na wo faso an bi okọ asore se obi an yi bible verse mra obi ko ndi os me faso we ade a okọ faso me di na make chibi oda bi wa so obuade a bensa fere omuade bi o oni madi o skwa bensa fere wa bon kra na fe chin ni me masem jejai why bi a mo se akoda e bi tin basan no kwaso e be ifo de no yo pacho ade a wa ni se first na di we ni so no kwasa no a o si de no o si ka no ye kasa ade we ni ba no so no o kasa no o mfi no akosi bebe no o so posan se de ade na yo so so on kan de ko de ayi se de na kom na de no pacho nya ko de o ke de nche se be yi pacho e bia david de ke convince me se akwara no o be yi o ko tena bi sun dia se ne enye be yi pacho ko tena be bi sun se ade na be ye na o no so no tete ni nti won penti me fa nko ba bia omu be bo anu na kan be so na tete no eya de na firi ne so o se ebus ye ko ba bi ye ko mpa ebo na ebusa ne se obubo omu din do anaju a no ma ba ba bo no na no me ba cho na no da no de ne se bo na ta so se o se eno mo de pia abe wo na ta so se obubo omu din a chele nti wo ko eno se pia bi ho ma bi da ho na me ma on na eka na de pia won de ase nke pie unam ma hu o se ne o togu so no se nti on pese e be hu na de kodi aye no o mo de pia won ho nti o sele me ma mpa cho fa me ko ba bia on betime yi ade na firi me so ama me ana me se o ba o so be kodi a ene o mla ne yen ko na mpa cho nura e ba ha o mo kire ya no nipa na o de ba yi ma no o so wo he pa cho se nipa ne de me ma me nua ne de wo wu wawu nani o ko atu ha de ko pa cho no de o mu nenim de o de ne ko o mu nenim se otimi hu de o ma ne bayiye no se mu na transia a wona be fa no de ne ko pa cho bayiye ne se na tie me kwa me gon die se me bayiye eye jata o sai me pense mu bia akwasi buafo tie se me bayifu ne o matransia se kwasi buafo na de maami a ade san ya kwasi buafo fam no me ko chenie amam so no de me ko afeni e ka che kwa me gongo fani president bra fa god bless bra fa naje bra ohunipa ne mfa ne mo atransie nti ewia o na me konya bayikugu ne sa ne ma nyina na me bayibo na da ne jata na afedi committee na dua me nkoa metimi ko abro mi amam so nfa me nko na ma mi odi bayi ma ko da wei hwana ni ko didie pacho de odi bayi ni ma no o se onko me ma me no nfa ne mo atenase nti da bia ma me ko mpai bo ba na ada ne ntoko ofi ho dendenden nti won kwatuo pacho tu ni de oko na hwana de ne ko ande odi ne ko nde me ma me nua ne nana na odi bayi ni ma no na nso owu wo se ne hwana ne kwatuo pacho se wo ko dwale a no odinachi okojale odinachi se opie kwa abontia no odinachi se de o saman eno nipa odi bayi ma akwara nsere ose na wa firi moko nani okuatu hwana de ne ko pachon de je se mu busa onu anka ya musa onu asa yi una ni asem ka je no oni ni mpani mfi se busa no kosa onu atabi na betena wiase musam so baye ni de ndagu no so no pacho de odi tu ne de minti mi hu de odi ni tu no obusa no pachon de mi musa ana na musa no mi musa no ubusa na sema ana onya baifo so tuma kasa nsem nyina che no onkan no nkwa de oni baifo ana de mi ankasa de musa cho mi musa ne se hwan na di ni tu ne de na musa no mi musa no de na musa no da de ente mi musa no aha se ubusa na sema onkan njiro ade bi ho asem bi ho na de onkan nyina ona ka kire wo me pa cho na kan ne so kasa ona kan se ye kwa so ne ko pie mu a ne e ba fia ne afre na tene ba bi na ebusa na na chirechiri mu nyina nti de odi ne kwa tuo se we na de ne kwa tuo ne de pa cho nde mi musa nti umfa ne nkwa so mi musa akoda yi se hwan de kwa tuo de odi ba yeni ma no akopiem se enipa smesi nti ase ewom de odi ne kwa tuo de wanka pa cho nde mu musa ne sawa asore de mu hon eno ne se nana na de ba yi ama eno menyinza akoda yi befo pa cho o de ono na te won mu de mu musa ye nti mfa ne nkom from sanso oni ne mpani mfie so ye nti mfa ne nkom from so onkasa
Wona sa nsɛm nyina aka kyerɛ wo. Nti ye pesi hu sa koda bɛyifu ampa. Bɛyiye no as a malaria fever no tuti ekɔ. Tuni se banche tuni se mankani ekɔ. Ba nsɛm o okay. Ine gyanso pa dia nka kola nkonye bɛyifo. Dan ba che o madaroloma mo de se ajofu isofu Joshua busa no. So wotimi abia na. Isofu Joshua asɛm ne yɛka. Wotimi abia na no aka bia. Yɛnka isofu Joshua asɛm. Yɛnka isofu Joshua asɛm. Isofu Joshua ntia. Me kwa me gongo. Me ma kwa ma ka wasem nyina wi a na sanse na okache no me yimi kosaba no yi ano na so no ne da ho che de oke na ke bigya so pa de anka kwa nkonye bayifo oyare mo pa bi mfa ne mfa da me fa cho nya ya ale ade beye na na ndi akora na okatu me ba chan okatu ho na fa ne ko de obe fa ne de ne ko ne de sane na na ode ade ne ma na na de ne ko se na wawu asa o se ne samai wo ho ko bi odi na enya no kre enya no kre entimi nsida o se ne samai wo entimi kula ka kire me ma me se samai no me fa kwa ne ko atu wa ka kire me ma me se enoi nda samai me fa ko da di ne ko atu me de me aka sa de o no na aka se ne samai wo ha odi okọ bebia na odi na chi ne samai wo nti okọ bebia odi na chi yenjua humra na yenko gobeza so ye minti bi da nipa man bayi wo frim se ne samai fa no ko atu Pacho no na ka sa asem no me se me ni na makohuna asem. Nansi mbusa no so onim do ni kwatu. Nansi o dada me. Da me na da me se me de me ni de odi ni kwatu no so ne sama o dia. Me ba. Ni busa no, o se umusa no. Pacho ande ma. O se umusa no. Afi do so ni pa sama ni kwatu. Nansi we na se we me ntia se. Da bi o me pa che de se. So o se ne sama o ho dia o ko ba bia na sama ni di na dia. Me ba cho an akola ne kan se onana no asama di nachi okodwale odi nachi nti wu na wo kyese bia na sama na ne kwatu pa cho me de sa na ma adwene what impani zamda sama be fani pa ne kwatu what impani zamda ye twa ho ba ato aso yes mi se na wo tin live on 104.5 FM say ya malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 02 to enjoy the moment as we all learn and have fun during this COVID-19 season. It will be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another venue for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. The Kiddie Quiz is brought to you in part. Do not take any chances with mosquitoes. With active lemongrass concentrates, Day by Day Protect protects you effectively against mosquitoes. Day by Day Protect. Protect your loved one. It's family, and I think we take it for granted. So I used to call myself the COVID police until the police caught me. You were COVID police in your family? My family. And you got it? What happened? Did you stop wearing your mask? I took it for granted one day. One day? Where did you go? Did you go to a funeral or a party or where? No. Just family. Oh. Family, yes. And it happened to you? Yes, it did. What message can you tell people out there looking at the experience you are still going through? What I'm going through. I was very serious about it. Everywhere I went, I was campaigning for it. But one day, I just lost guard myself, and then it happened. So, just be careful. It doesn't matter who or where you are. Just be careful. Oba Dunamis Plaza, still does never have air so. So they compare the market now. If you have a Cochrania Tron Turkish technology, and the BBI say free techie, but none techie. So Baha first the Bemo who say a doors near Papa, a weight, no, and a keys accessories, no so a quality. And Tioba, a dear back where was say who say a no crescent auto Turkish product. I was who say a Tron made in Turkey.
and I say your brooch abi a de kyerɛ man who say this is from Turkey. Turkey's do bia no mostly Ghanaians your friend or heavy door no enu bi na wa ha no. Wa utie sound ya we nye de wodi bibi bom a etimi bugum ni bia we the metal ana asili inside near the wood approach. It is our doors yes here doors are fepa ukokroma enya dey say we nya this type of doors ni bi your price so dey very low and affordable uba terms bia pesa oni ekobia no ye wholesale SI retail so nti omo amotonton other doors no mo betimi abaya so na money abetena se na money akasa your bedroom accessories enso wa ha your bed your mattress nightstand wardrobe buffet bedroom furnitures living room furnitures ni nyina yetobi o Dunamis Plus Enterprise. Dunamis Plus, we have branches in Tanoso, Kumasi, opposite the Roman Catholic Church, that is Apatrapa Junction. And also we are at Eboho, close to Cars Quarry. We are also at Aputuja, after the Methodist Church, alongside the road. You're at Singer Junction, Royal Ameta Road, opposite Thai massage hall. Ehona your main office ewo. Dunamis Plus, your contact 0242 174287. Dunamis Plus, we give you the quality from Turkey. Emanuela Elisaba Insura Cromwell. Now your major question. You started you chose science. You want to be a doctor, so you chose science. Very interesting. So, your first question. Remember, you have 20 seconds, 15 seconds within which to answer your major question. And you have 8 seconds within which to answer a bonus question. Now your first question, Emanuela. If our skin excretes sweat, what does the kidney excrete? You didn't score for 3 points. And Emanuela, your second question, Emanuela. Still on science, mention 2 properties of materials. Mention 2 properties of materials. Please, can you come again? Mention 2 properties of materials. 2 properties. What kind of materials do we have? I mean, how are they? They are solid. Or? Liquid. Unfortunately, I don't think I can give this to you. Which planet is closer to the sun? Or which planet is the closest to the sun? Mercury. Mercury is correct for 3 points. Emanuela Elisaba Insura Cromwell. To enjoy the moment as we all learn and have fun during this COVID-19 season. It will be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another venue for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. The Kiddie Quiz is brought to you in partnership with... As a young mom, you're not always sure that you're doing it right. Choosing a baby care product for your child can sometimes be difficult. I choose BabyMed Hypoallergenic Skincare products, specially formulated to suit my baby's fragile and sensitive skin. A complete range of products that makes every bath time a moment of tenderness and well-being. BabyMed, baby-specific care products.
It's family, and I think we take it for granted. So I used to call myself the COVID police until the police caught me. You were COVID police in your family? My family. And you got it. What happened? Did you stop wearing your mask? I took it for granted one day. One day? Where did you go? Did you go to a funeral or a party or where? No. Just family. Oh. Family, yes. And it happened to you? Yes, it did. What message can you tell people out there looking at the experience you are still going through? What I'm going through. I was very serious about it. Everywhere I went, I was campaigning for it. But one day, I just lost guard myself. And then it happened. So just be careful. It doesn't matter who or where you are. Just be careful. Yes, anybody before. You know, because also for Joshua Bambi, no, because Pastor Collet before. But you dear, and your dear, I be a true seven can answer Banchana, what you say from Yadian so and on son. God bless, I crowd, you couldn't come out. No, God bless my cover. Yeah, the gun. Now, design, Doc. May they say they be on some holding. Me and Casami Dagon so me. In Tia, in the anatomy, the Dick, a pineapple, a abrobet. You're just so there grape on grapes. And now the dark background, I'm no more answer them. The way body high. And I could do high Nebias. And apple. And a mango. With the about Anka, with the about pepper, chumisa, formisa. And with the abans with the about. And a precascent so. Okay. Facebook for about your precasa bro for the from right. There's a mutual Facebook for for precasa bro for the precasa the bro for the from right. It can't be an precasa bro for the Besim. God bless Zama Kwaba. Anyway, you know, one year to was an anatomy. Yet you. But ya will be I would God bless her. Yeah, your microphone here. I couldn't check. That's right. Be I would God bless her center. And I just say Galbanum. Okay. Mesre Obibia say ya Gary Caribano. Okay. Ya munya so na muntie bi na monfa pen ni pipa na montua na beboa ye mienu nyina de bia me kase yenko ani kase fidi a ye baso a ye kire nuaba a obidi maame fa pen ani pipa na ye yi contractor yi kwan na nka wo dan wo so ni gina ade a me bebo so no e beboa wo daachi ye wie program no obi frɛ doctor de o mantia se oni pakro me kate wo call ntra me se fa pen se wontimi nhu nso a fa pen ni pipa na tro ana record ana ka che obi se kwakubra na doctor ni se wo be kire hwe obi wo ho a anadwo dasiom otie kra bi ase abo atea me ka abo atea hwe ne wowo ebi ana wowo aka odihie bi me pa cho ne duru pa ba ko ni wei wowo ka odihie bi na wo de wutwa ho ba bia ntwa anadwo no bode no enye de ahane bi ese no pa cho tieni wowo ka obi a wowo ka wowo ka bode na yi na tia ti sese no tia na hemfinfin no enye de ahane on se bode ebe pai bi e wo tia bi hjem round hemfinfin se de krawi upu ma na wo we wi na mini nsuo no na ba bi abon ka wo de fatale ho obefi poison nyina agu
Unya ni baby, I just say God bless and the above this one. Messi, say, Aria, say, crew two, a crew, be a chow, I'm another new crew. Usisi ya we ya me wia be kire drinks aba e manke to ani kosku akobita ba obi anim se yare no e kum nkofo. God bless you should face mask na ha. Ye ninja say bi nsro yare ye mfimfini mame mate o program am fa breeze so hu obi anim se yare na ba ya na ye nonom sa no mana na etu ase ena ye ma no ye kosku ani akoto tontontro mu nioma bi da hyehye nkora nim bag mu si emfa nko enye sa amre we ne ye sa nioma no ye ba fidie so obi so bo na chi ye mo achi ye sua de enti kura tu mi wia ba kire drink na ma ye no ene mpanimfo studio anu drink nya manasa me be kire free fa pen ni pipa e kura tu kompo bo minim kompo gota kompo bo minim kompo no bra me mo do ne nane me pede ne be ma wuo be ma ne be ma wuo ye nya bofudo ye ho ye nya bofudo e wo ye ho oba bi trimu hyehye no oda wo hwan kromo Dobles. Akre. Adia. I say prekese bro for you. Black prekese. Oh. Adia di bonya ma be wale wat. Adia diamond. Bro for na no di. Akra no kresere. So sa nyoma we nyina wo ho. Usisi ya wo ya. Me se awo fibroid di bla ma me nane no. Fibroid. Gama mi nanu no. Ya titi mai. Ne titi mai. Ne de gon. E mani bi didi nuani bi a eboa nyinse no mani da na ewim e ma oba no eboa no anu anya fibroid. Ye ma man no kosku akwaduro nti omu ntimi kura mfa potoyo a entwi mako ni aduane. E de yale bebribe na bre wo mu. Me sere Ghana man ni asanteman. Yale anu odin fa bla bedan God bless eba. Stroke die. Me ma onuro ne nan. Stroke me se me ma wo nan anodua me se nyodua me ma wo nan 4 days na bom uko bi ho okay no ma wo duro onom na wotwe na ma gya okro me am say repeat bi because ene amafo bunko fo fa so dodo amafo bunko fo fa so too much etu no obi aduro 3 days 4 days 5 days sai bi ma gya okro oye wazan otu futuro gu oni etina me ba na ma kire haban so nse me wie ma kire me se wo kawa ma wie me wie abekọ drink na me ye na esisi ame no no okay eti ekro na atu usisi ya wo ya oposo ya wani oposa ne saa ohunum obekwan ohunum akwa asma obesi asma ni aduru ba ma mintu asma wa akra na bo wasaa ma chinchina no wo chinchini awo bebai obi de ne be ko pre ba bi asisi odini ko pia ma obi atum futuro bu nani fabula bedan God bless ye wo Kumasi City Mall he ya TV3 for office ye wona chi anase akoma FM dan no udodu mo na anim ho a wo so pe TV3 dan ana akoma FM dan no ye wona chi ye ben kane presby aso dan na squad presby anase dan na health insurance for mu no ye wona chi anase Texas hotel on se me ni and say anase ahyenso be 9 na amount ma me fa yale an bla bedan God bless for ni tu ase dem ye number ni 0243 64 18 60 Bacho de gon your number no Mr. Ye your number ni 0243 64 18 60 Tigo ni de se unim 7 ya hodo miensa 02777 4 no so ya hodo miensa 444 34 Bacho ye Tigo number no 7 ya hodo miensa 4 so ya hodo miensa na de 34 kan ma me si afa die ye be kan okura kire Ghana man me se obi a wo so ye bibiduro ukọ no ho nan num no no do na gwa ma me si obim okay me se me ka me etira da ma sa kan se me si me sire Ghana mpanifo hwe ye ne ye bibiduro no wo de mo ka dipa ba num na ye nya bibiduro se covid ya ba Ghana ye ntu ase ama na nkwa ade tiri ye se me kai papa mampani kofo odi atade bi baasi ye nyina ye nhye made in Ghana Friday wear na ye kasetia but me hu say yetimi krabro ni ko fabro ni wo be betotam na ye nuani bi ye boutique batik ntade o mu ye yi na ya reject o mu say o mu nkan ene ebi design na ma otimi say yes wo ye wedding kra wo shout me say ho me kan de ewum ye kenteni na sefo nyina ye mem ha ade tina bro ni ba wo so obesua na fe yale aba ye mem ne ye say ye mu ma ye kwan me ye nsua bia ye ka bibia sikum wo de ye anya hwe ye wa ha yesu baby e betima ko ye man bia no ye gusu a ye kwan ko enti ma me bibia twa usisi ye wo ya oposo nya ye wo tika se usire mu sei e mu twetwewa mana ye wo ya wo da wo hwe nkro mu me pe yale ano odin
me se me peyale no odin fabula bedan God bless eba number ni bio your number ni 0243 64 18 60 0277 444 34 your number ni ana wo ye didi juma no mesrew ma me ye peye me se me peyale no odin me be kire drink no wey wede aba ansa beto so wede aba no na ne yebo ma nso de ba Facebook o say o miensa na nafu a transmogrify bra ma me na do na ntwi oni Ghana ha oh me na do offer me number na me na do okay na ne yebo a ya fa number no ma number we what 050 88 50293 God bless your dogana mania santiman tini ba na ye kire haban we kire say ye bibidru on say me din so aba en so bu de go ni motum pampan pa agurade bon motum pressure petrikew we o panka twede ne nso wo di twitwi motum a pampan bia be free ho one time first papa on tuma no me see ye ba ye be kire bibidru ye kire so ye bibidru we di aba no enie sei ne tie we di aba no o ye ni sei na wo na wo de hwintia we aye dai ya wo no wo wi a na wo de we di pepper kakra bi asom we remix apietus eno anu no kabom wa wie no na wo di we ni di pa ye frɛ no 20 ne odin bi ne ye ka butu no eye toa wuntini 20 ni ani aye no 20 eye toa wuntini 20 ni very good tell obi we say ye am 20 ni ye de ene ye frɛ no 20 ni ye ka bom wi ane anu a de nti ye di 20 ni ka mo 20 wonu a e ma wo tin ka se oni padua na hoden ye de wom ti ne ba ne ti we ne drink ne si hai 20 no very good we na me dey yes bibia no a wa hode ti se sa de we sa de we your friend prek sorry akakaduro ani aka bom ne dey drink ye wie no nenom edin ti ye de wo do ni fe bibi honey mesra mu opa wo de ujuma nso ye bebrebe wo opa wo bi a eni ani aka bom ya nom ni nyina de akani enti sa na etie na ni nu ye ka no ho ba ko ye friend so bulu Sobolo. I know see a friend Sobolo. Very good. I know see a kama. Enti ye mani koskua na mabo modin so modi di se nuaba we nyina mesramo ene yale aba anadwudidia ma obiafu ayre tan. All right, and also Philip Bella. Also doctor, also hepatitis na dropa ne den also musa me omra na me nkyere no anse prama mu de me nka me se Philip Bella ya fa number no me se me payale ano odin ntina me ba ready so a me ka me se he ye wie ne de prekese kan wo ne no a drink ne eni si he prekese bra fu na man fo di be bra e bi si super incense e bi si gabanom toto sa so ye wie ne de aka bom ne ye en fa ye de bi nkokyiri mo bi ntu futuro mo ni da bra God bless ya so ye nyame adom the gone last year and Kwabechifo said we send you 58 last year. That come the Babatoa. Ubabi Trimu Shin and Fanko Trimu Bina was an Usikani. Afraid we have Tamio, what the neighbors 100 years on would da. Yet, so say, yeah, be draw, and you and your car way bomb, and your dear drink his way. Yama back to Opesebia, a fear and a Judidiantino, Opese or Diania Udia Suchia, Anka, on air one. Meka say obi we also patient was Dr. Minianka enya no kre di na duani ni ene ayi aka ne say akakaduru wo ya makakaduru ni wi a na wo de kodu we abeka ho wo wi a na wo de abrobe we abeka ho yam ni nyina wo brandem wo wi no na wo de sonie asiwo na wo de atesi so sa bo nse ebetwi nsuo na wo nyina no ni bra ba kwa ka won na ankomunti meja okem watermelon na de watermelon aka ho enti akakado na wo ne bekum osana ewo wo yam no because ekuro na wo yam enti akakado ne bekum kuro no obuwa was doctor maka hospital doctor say ma ni anka because we ulcer patient oni abrobe mu ni but we ka ho a nyame tumi nti wodi abibia nyeden enyew na wo de saa apple ne we ni nyina yeden aka bum wodi abibia no ebeyew ma Amina Abdulrahim osi doctor na ode epuan so ye woni blue aka so kan de beti ya mo mfa na ma no wodi me se me peyale a wodi akini hwe ya na ma homete na me de bia ma kan me se throw challenge me po bia wo se yen God bless for ya ma na duro this e bia wa ma biem be kan wo hwe fm ha Miami Mapan, bra, and chef him ha, but catching chef and for Benny for say, God bless for more drew a donanco. Young 2 foot through a magana ni. Yadi I know a dibia secro sissy, or possible ya, when I'm in a yalia buogo, oh bowa, wabowa, my one I name certificate, and he done here king, and more bantiminium. A babu I would to pump and say yes.
akobi na kan sentino agi baby a penifo mfa ncheme oba de se na na ban mfie no betena kunya so ote say ahemfie ne yedai eye kama etutu anamo na bla bedan God bless nyame ya dum ye omlante ne maba wo honum a omu yi adwuma a ye wo do ema obi biala ye number didu dwuma ne 0243 64 18 60 Bibacho you Kumasi City Mall. Oda wo yira wo se omunchiro Kumasi Mall. Ba ko pe. Afi na mnya kwasi bofo nya asase ye BCB. Okay. And they say more na ba ko pe. Doctor, I'm say WhatsApp number. The WhatsApp number no. Me share 020 43 99 another 99 another 9 Bibacho o frame no wa kwa me fa. Sisibio, on your WhatsApp number. WhatsApp number nko a. Sisibio 020 43 99 another 99 another 9 and a 9 but your 9 no kwai 5 o frame me fa WhatsApp nko a. Okay. Dia ne dinti a me penisa no anadwo ebi ana ye twia no ma bi nti ndem be se ha o da asoli ko bia no o frame ameba o ko bi meeting bi ano o ka se memra na mechocho nyoma ye betu me pese ye magana fo se ye sua ye mamu yade he ekuro pa wo Ghana mpacho wa o frɛ ni Jafre wo last number 80 Jafre onyampo apo a ne mesre woni die ma mesre wa Jafre WhatsApp number no frɛ no me WhatsApp number dina me se ya me pese me de be ko no ɛno yɛ WhatsApp WhatsApp nko me Vodafone WhatsApp WhatsApp nko Vodafone wo pe bia ma ma obi ye wo 050 ho me pacho Jafre wo last number 76 Jafre o de asema ba me pacho wo pe Vodafone bia de go ma me fa ma o mu Vodafone 050 88 50 293 but I'm repeat BM 050 88 50 293 Pacho yo Kumasi City Mall etire ye ba ye se ye cheche nuane hwe asoli bia se eye limanfo adepamfo eku bia mo baba God bless ya so ye bia ye pese ye kire awo mre kra adwonwo timi twa awo mre bese obabi tamaso eyeso wo ofre me mfiu ma ofre njafre obabi tamaso nyinsen na entimi ma hwe ta bese na bra yam sa ne fafo wisha me nutum fasa oba no obewo eno da nchen a ba ko e kan ye nkruma ye frɛ no nkruma dwane anase atuoja ukofo mu na wodo afo nkruma no ebetimasi obemfie be de ode ho ye frɛ no atuoja hono ma oba no fa nye nkruma nkwa no woni ana wonsa ne bento ma mienu awo mere obes me say e be kyerɛ haban sa kopim se Yesu be Doctor what you can na fe number de nyame doyen ye sua haban garlic ho bacho akore ye wa akore nkun wo ho open one so a ye obi wo ha ye ton ye number ne ye 0243 Jafre o number no last name 53 me si jai oh Doctor nipa hia mo we are WhatsApp nko a internet se bi anyai no number ne bi na mabobo no we wo de be yetuamu da wo fra me mfiu anya he doc o de ka bia 0243 me say repeat pm 0243 64 18 60 ana ba ku ye 050 88 50 293 they go my motigo no okay 70277 pacho 7 ya hodo miensa 02777 7 ya hodo miensa 444 34 bacho yo Kumasi City Mall nyame aduma okina emu no nsia se bibia bow he pompo bo mi ntima pa ya me se pa peteshi fa fra nkontomri nom obon se wa be pa pompo na mana furu mu nyina pa unya ba bia ji se God bless etire din ye friend God bless Herbal Center we che se nyame dogan na mani asanteman me sole free no me kire obi bia achia yadofo omo ba ye ho nyina ye sere nyame se nyame nye o makoma so ade me na bia wo ntafo de gon omo wo South Central Auntie Belinda we obi an kwa ba betre studio da ba kwa no Auntie Belinda nyame hia wo ne o mani nyina o ma pa wo sa 11 years che se nyame adom nka jaba ni fie
enkwagye ne asomdua bɔ mu fi nyame hye obi bia metro w osai 494 nc armed forces fo nyina besi last recruit kra so nyame hye obi bia me kyerɛ kuma sia asmfo ene madɔfo no nyina nyame hye obi bia onsha so god bless afeyemfa baisem to so na ba ko so ono so de na eche kuro asem na aturo ono so beka na kosem enche kura god bless ne kwasibafo na ekun drinks no hono. It's a social intervention because when you come to the law course on the law course redemption is well when you break it down it's confirmed to revival. The embodiment. Yeah, thank you. So the Wyoming case, what do you have to say about it? Thank you, lawyer. Let me take this opportunity to greet your fans. We are in this country, and before every baby say, "Above the corner, if you want to." Why am I saying that? If you tell me to tell you about why you may issue, why you may you don't know why you don't know why you may. Why you may is the harbor authority of the nation and that of the people of the nation. Don't laugh. Don't laugh. Lawyer, don't laugh. Because the time you people are talking, I didn't talk. Who can say the right of the body of the address of the people? Come again. Who can say the right of the body of the address of the people? Fabra for mama. Fabra for mama na. Wada Roma. Etiefo no etie. Yentimi tanka why you man say why you me. Ni case no. We nya ukruma any court. Our court. Any court intervention. Is there a court intervention? Yes. Are you not a lawyer? Yes. If my own people in this country, my own people, if they try to do administration against me, there's nobody of the address of the people of the nation of the address of the people. Brofo, masa, and you'll be an a what probably my brofo. Yan and I can brofo, what tears on tears who are carry. Minia, what's it your country, huh? Anna, why you make case? No, the question again, because listen, if people try to bring social to democrats, when you go to Kenya, do you know Kenya? Yes, I know Kenya. The president of Kenya is called Kenya Kenyatta. What did that name mean, Kenya Kenyatta? So I said, the name to Danko Kufuor is called Ghana Kenyatta. Kajagum, Natita Danko, my ears are open to listen to your headphone. Teacher Danko, me da se afa yentu anka so nemfa patun so nto aso ene bo kan si ko so nti ama me no kopa na so se ba adwuma kakra bia no monfa ne sa YouTube in Short TV, Facebook in Short 104.5 oko omot mi so Samen TV na Pem Sign TV eno mi sama ko ba ejenda nsi na opese ma acha me sempa samo bo me na muyi ade ni fira kora na so man. Okay, nti se na se dago no so ne hu sa ko na bayfo na asente sa acha ebese hu sa ko no oye bayfo na asente sa nti ye be ni nyina nhwehwemu ye nhwehwemu na afei de besi bia na to ni mote acha nti mo de ana twen bye me da se. All right, info part into as well. I will be asking some so 104.5 FM. Nipa hiamwa tina Ewiase Mu Nsem yesi nkonwa dan nyina ye de ensem hodo de mu odin de mu omre de asre de hi eni nyina de bremo se be ya ho de be afutuo. Nipa to part 2 Ewiase Mu Nsem so na ebe. Be ma mo kwaba. Eja. Bronim kaka bronim. Atisai ya kasa di no mi anto nka why kasa go microphone mami twe o face mask na kosro ne mia o hene kakra mia ne mfito hene twe kosro kakra me chese sie no ne mia me da se ya fro say but from ko na ye boa una ya adwo you know GTV no anyewa me ka say right no fast no what do you say 25 years. 25. Okay. Adwuma be na oye. Chomiko school na menye wie no mensia adwuma na menye adwuma bianti. Njo didi anu ada. Acho kalo di lodi na meye ho adwuma. Abe ye wate. O ma me jaze. Awo he. O ma me ni. Anu no mo yesai. Emiensa. E ma asa na me ma sai. Ye me ma mi no baba ko. Una epeni pani wo me da se o ka sori ben to me ka sori
na kasa de ni ante unga ade untimi nkasa me nkwa sorry twe mask na kosoro aha nkwa sorry pacha ade unu nyankopon ne bowo onim nimpa na nkwa sorry nkwa sorry emfa nkoda anafi se wo di yeru kwa sorry ko bo osunu anu na majai yɛde me kɔkɔ bɔ ma sunamia na megyae ne so kitikitiki yɛde kɔ asɔre kɔ bɔ osunu anu wansi obio na yɛ asɔre bɛn Pentecost fɔ na wopɛ wiase mu sɛ faa na ɛde abɔfo asere wu Pentecost fɔ mo ne wiase mu sɛm ayɛ sɛ nipa ne sunsum no yo anwummerɛ yi pakyɛ anwummerɛ yi deɛ ɛbaa anyɛ bɔne mebɛfa nneɔma a ndubɔne mentimi nyaa sɛ me wedie sisi a metewo kura me honam nyinaa sɛ medwale a mensra kora so me ho timi pae fitaa sɛne wodwa na nsra deɛ a metimu sɛ wobɛyɛ sɛ paane eku no wonim paane eku paano no a mfantefoɔ to ntententene sam bɔ ho no ɛfɛ ne paane eku na sɛ wodwa na nsra deɛ a wobɛyɛ furu ban white paa te sɛ paane eku no anaa nim also fa nubone kasa di no obi antim ka o mishaw kasa di no obi antim ka yesa ha ne ntimi nso ano me pa cha kasa memem anya sa brante bia ono ne nate afa na kwasi sinana kwasi u bewu ma mi bewu ma odi ade nti ya kasa memem wate yo nana mate fidakoti agasi wasi memem so onye so memem agasi wasi memem ti kasa memem wate kasa memem uhume ba cha ni mi sha nam no kasa ai oso fa ni bone ani na himbia ba cho wi koke te se ama meredie nyinaa sɛe any cocaine ana dia bio nsa 3 in 1 dia do ko sa ni manum ato na mfusem a sha se zai school time na mede me hurura sa ni omani aden dia de mani ba sa but on for some na man basa school be mo secondary school but me ko secondary school grade das e hona wo sha ase but ani me ko am gongo na me ko secondary school no me nam funu bebre no mo ye nima fumigation number 11 no mo ye wisie kumu ne bi ye ne ma huda no mo ye ma me na me kra mpantima nya bi da me no benanti all right but me nye ye na ma ho de woni ji ho akowura mu but anya na mama ni je on say like asana mitime didi intina na eye me den na timi den mitime di aduane se bia me fa drugs a mitio kasa ale na ontimi di o na mitime didi all right ana enya me pen say me de ye enso na ho pe enya bibi nso say ebia bibi ma mintina na me ye na enya bibi ama me ba fe na ye me fe se me ye ne se account nti so no pa de na ayo but se me so na pa me ne adwuma bia ye o so no pa de na odi kan ye okonum wi cocaine okonum sa de na odi kan ye mu de na odi kan ye so ne amien sa na oye ma pe kan ho David ma pe kan ho ti so no pa mu de na odi kan ye o me so no pa se ska wo mbutom kwa dia meye ni nyina se miniska nso na metiwo ti so no pa na sika obutom a bodi kan twetampe no na de cocaine ka ho na de san ka ho esa ne menyina no ya akoto no yi se tampere de nim se ahyeta ba bia bi o mbia geto ahodo nyina muton bi na de ka ho no cocaine no ko fa no yi ko no alaba onza okasa nyina sisa
Tramo ka humba. Tramo de onyo. Watra bida. Laka nzwe. Tema usuban laka desika. Laka. Nti unhuza seo. Samra otu a usu din fiese. What din fiese? 25 he samra nka oye wadwuma. Suko na ntimi nko ndu chenko su wadwuma bi kra nko apon dada. Wanka sa oye wadwuma juice ka gubutum. Ti se na apel ho. Na enu bra. Tu hu mo fasa nu boni na o ma sei. Bi. Chami hu bebele. Ba ku bi na no mo ko yire no se mo mfa me nko. Mo de me ko tu kra o me nya aduane adi nam se a na no mo ja no. O ba se wo. Mi so atimpani fu ahudo bia na mo organa se mo nom sa na anwi mu yi a e dem ko rehab anya yi a bia wu nte. So ate. Ti isoro na se unya bi enwu widi mo se na ho ye wo. O me onya me hwe de. Na unya. Intimi njai. Bibi sha se konum. De na hwe wo. Ma de kura hwe me. Yendi we ba to aso. Ebi a mabusa wa dwen kire ho. Say ya ba na omo challenge aga na for na no mbeka say. Kotena se baby na dwen ho na untum no. Osa. Esi mu ache. Ja na ba. We num na your friend is as of fudie. Den. Your friend ya me no be fro is say calling. We num no. Calling. Ya fre wa ntimi. Dabi ja na be fre wo. Ebi nso no ma bodam. Ampa. Ane dia nya me amfre wa wo no ma obe bodam. Be say we busuafo be din kan abodam first. Mo da be. Mo adalete atu wi so. Na odi wa no koka wi na wa bodam. Mo si wi na bodam. Na si wi na bodam. Dabi busuafo no no mo ehun say nya me amfre wo wi mu. Ti ya de fa ho obe bodam na ya de ahye wi certificate. Yes. Ti wi no your flare on. Your friend. I mean, no more spiritual certificates. And now they are see we. Oh, they are see we. We teacher ampa. E wo wiase. What kire mu? Yankopon be more spiritual certificate. Say wo ebusia we na me ma emu nipa wo. Enti obata na wo tu fie ha no. Wo nko ani ebusia ni obedum wi we ebusia ni mu. E wo fie. Enti fie fo ina ho be ye omo wanwa. Oba me din omo nti ase. Omo nti ase se fie obi enum wi. Na unko akofa wa he na ebe afie ha unko onum wi gu ye ni mu ase onim se nyame na afre o se num wi no nyame fre wo de adwuma be ka ho. Okay de tell no bema soboko de okan nyina wote ba chando wote ni nyina woni ne yadwen say your fre na ko ban fre wontumi aya calling ojo say Enjoy she. Onye ho he. Ma dwen ye ozai. Oh, ma dwen ye me said me no tia ma dwen ye me. Twen ne kata. Ma dwen ye me. Ti de o kana ye no kre. De me nim say o frɛ na say nya o frɛ a. To gidi say o frɛ. Acho me si me nim say bia ye o frɛ na say nya o frɛ. Ti wo de ne ho na frɛ wo. Oh, me ne me na fofo na koye. Nyo bi na frɛ me. Ti se wonum sa ne man sa na nam wiase ase na hu wiase. Oh, me hu wiase se wiase e bibia, me hu se de wiase se tie na ne tie. Ebi si se wonum a otumi sua de otumi didi ne sa ne man no kre. Oh, aduane de torabo am timi didi. Se wonum tampina otumi didi pa. Yase se be ko sin se won na oyi yem a ene be ko ase Mountain Zion. Simho mintim fra bono green sheki eno so ya no kre. Acho entisa. Cha. So Jan man yo he. Onam na na ye mi. Onam yo ya. U Jan ma. Tibe so no ma de go wo. Nti unuwe onfa bi si woni so se bia me pese me ware pese me yese pese me yese. Onfa bi si woni so butai bia nsi woni so. Butai si woni so. De ne si woni so. Ka chene. Minya adwuma me ye. Evi se mi ye nipa anya da bia na bia me obi be no ana obi be mbi se menche dia juma na beso ye be se mi sia enhwehwe slidings na beso ye o free sa ha yimu a sanse o to sisi de ko tum sisi a anya de abeko ne wa
Semi free on the Mudian camp, Pavi said, maybe they are cry pro. Nadia Obakus Yajmano. Enumaka, some of the other Kojuma, Bakotoni Manadia. Never. Tis a hard free monster. Team Nantia Hudana Montezua, a tomb for Montia, Monum Sanimana, Moseno, Sana Catcher. Oh, me there, me catch on this, so I'm back or so I do Moya or Monino Monia. So, obey giant so about Buano. I mean, Johnsano. Dan say, I'm Johnsano. Dan say, I'm Johnsano, say. In say. Do you want to pay your number? Say, Mammy Fabian. On San shall say you tumba. Are you now in Fabian come? Monsieur, I shall say you tumba. On San shall say you tumba. Are you now in it? So say you tumba. So, eh? And no more cover. And what to say? You, if I told Benny, Benny, you come me. Benny. And no more say. Mienza. Mienza. And Master and Mamma say. O Baba, Mamma Mino. I then a branch or two in chain for fair fee or say, Mammy, a day. Papa. Una to the Ewiase Mu, 1 penny or Ewiase Mu Nsem. Spoke inside. Minena ne kwasori. Kwasori be oko 16 years in amna ne kwasori. E kwa no pe ko nyimle ko bi. Enso duru ba bi no kaso me yankwaso asidikan. Okwa o ma. Oko school so we ba na wa yesram. Eno dididi mu aba ha mesa me niema nyina wi akoton. Odi bibia to ana ofa. Odi akoton no akoto wi ano. Wofa entoma, wofa mpaboa, wofa mu chese die na ade beto dama kole nkofa. No akoton. Akoton. Obanso da die ni si won so ana wo beboro me. Ti masam ti misra momo ami. Ne papa wen? Ne papa wo. Die ko sino hu. Hu. Da so wai no. Da bi. Untema basa. Ti wan twin ko dai kan be me ambata no ho. Amfa nansi kwa no so. Mami. No, on in it. As a panel. Tisi a casonete. One and never patina, medium in who says your pinety. On in I don't feel quanimu. Nymphy Conimuka, Crawaya, Leonas Lucukra. Antina, Vaya Fahui, Eddie, yes, on your mano. On the enchai, on yes, Cucu, and he was Mimianza. Aha. Did no pass a day? Mamma, no, no, mommy. When you are near many years. Because women come be a one cock. Baby, say be a me a nay by. Say about say, or not a buy him. Is a because of me and conco. Then a cannon, and one a buy no flame, and then a cano. Minimum the cano. Then a count now to make about Ewiase Mu Nsem. When you am corner me ba. What about her? First day I'm bar seminar or can. Nene I'm barn so mommy about you. I have Ewiase Mu Nsem. You're ready when you feel safe. I'm one of them. I'm tell you, Moka. And 2 tiers, and at the ombody Namako. Ebe what? Unsay. And now Unyan say, Tinyeja. Eh? Nyeja. First one says, me, Besame Jawi. Besame just animating. Kobi akonum san afi o ko very o ka chen san say ensa me na me num onyo na num me tie steady zisa me si nyeja hote se ba hwia asema ka chori di agro a da se ne na afi se ne enu be san ba se ka abona kuno I mean emphasize ma hote ah ana yakọ wona sekan ti ha ba no sabi si so na yes ani me ayensan ke dia ye dagu no so ni me ke ntimi ntra ha di unya nsai ye ti nyeja ho na nsai fa hye ho ote okay eno ebe yiwate unya nsai ye ni mo ne kasa na e transmogrify eno wan so anu adisa na afi wa wuro no ho no onam no onam
na fe wa yem pese nka rasta for so de ngente sa wa yem pese na eguso na fe onam na Rastafari Selassie ai ense nye no yes anete nti mesre onyan seye papa da hormo a wan kasa na wo akoda yi petwini bata ho man close marking chato dia dia papa ye di posi e man posi obega obehwe no na fa ko se nwumre na ne o mistake o mbirim no maka kan ko no bidiem na ne so na ho ote ye nso ye o so nim o material o ka bia ye on so be ma be chese mema okru ma sei edudu na so ye push up be 200 na dia na ho push se ya wasan ko fantampe na ko ken na nsan wa konom wo mpra kanokre wo mpra afa mpra da abra achom kra da mpra na twem o twem ko he oh achom school time na me ne obi o sa je zo be we da me oh ezo be zo ira magre zo fa viaje ndiza me as madu come be a guy what min kanjro who the girl huh can you correct me pacho me ni obi a huh boys for the higher come eno e be din komo ate me da se okay ye the party be to se sia na so Joshua adagu no so nyina ene bo kan sentie be no ku party e mo dia den so aka bram na fe e de tuye hofo enti hu so na akotra ha e ba cho eno bai mo ntwe aka na so Joshua e be dagu no so se sia na yehu enti so Joshua you been live obi yehu akala ne wontimi nkasa enti eno be chance ye pese musa kwa ne beifo na so ne beifo enti eno bra me chance mo ba ka ya be se breka kani yewo ha Ewiase Mu Nsem koso ana yewo fasi bowura ha wa cross ni nsa se ya no ani nsa Pauli ba cho ya yi kaka me hwe se ya no ani nsa no tio o ka bibia won te ye fro say din ni ma me ni be mate ase ana moti ni su ye hwan din nam se koso ade ye sunsum na awura akoda yi o ya kramoni akoda timame mo ruki ya ibi imo Quran citation na me hwe de besie ya shas ya boade ya afi otia kunyam wosu de se ya wosu no na dia atia koda afi busa na amse na hina me we na me wo fio na ho na de me ba afi na wokan sema hodo so o wari me de ko tena kru fence anyi bi kro ano ya Africos importem ho na okwa wade no woni kru koda no adwonso di mo awo ba ko ma nyoma sei oda na ntwep tuntum pam ni se gidi na reho e boachi ma sofo Joshua ene mo fa si ofi ase na ne sofo Joshua ko ene ho adwuma na kwa me gongo me di ho dance message su bio se spirit name bia ene mu sia sofo Joshua ma no fancy apakam ene won am gege sofo Joshua gege Yanko Dr. Mensa so ye simadu na fe ntwan kama so abanika ze makwa ba na ho te say urade adum bibia koso kama dia bibia koso kama yeda obo ade na se As a young mom, you're not always sure that you're doing it right. Choosing a baby care product for your child can sometimes be difficult. I choose Babymed hypoallergenic skincare products specially formulated to suit my baby's fragile and sensitive skin. A complete range of products that makes every bath time a moment of tenderness and well-being. Babymed, baby-specific care products. As a young mom, you're not always sure that you're doing it right. Choosing a baby care product for your child can sometimes be difficult. I choose Babymed hypoallergenic skincare products specially formulated to suit my baby's fragile and sensitive skin. A complete range of products that makes every bath time a moment of tenderness and well-being. Babymed,
baby-specific care products. Do not take any chances with mosquitoes. With active lemongrass concentrates, Day by Day Protect protects you effectively against mosquitoes. Day by Day Protect. Protect your loved ones. Still, and some more whom say you cry at the Muslim. If you hear one from microphones out of me. Okay. Hello, at the same. Yo, Papa. Obani. Patron. One at the one. My patron name Bapin. Do I didn't change where? The chili by me and son by my Omani is saying. Patron no more number, come from Tiakan. Or him and him, if you're saying. Patron with the Sakina to Ali. Sakina to Ali. Where are you doing? Patron me was singing. Sakina to Sakina. 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 Wait, Asida. Patron. Kasaku microphone. Patron. What mentioned it, not. The SC and you may say out here, we are the whole sweet. If you're Bograno, Asida. Asida. Nebania tosses here. Enterprise insurance. What in you, what in you, a few days, what it. The Massaconia Falcon de Biada, when they call issue Cano, with Japan and issue Canon Tentem, the Monia, nothing more free coupon, are the Koji Fuel. Prices need dorsum sanitizer je kan biya se ko enterprise insurance na ko insure na se ko ame gongo ni kan ya na memua ti ko insure car no enterprise insurance they will need a big price pa Charlie Gingerlica ebetu de nti ebetu pacho anatomy ni pacho kakadru ewo ide asum ide alcohol ide awono e mama ene emema Charlie Gingerlica ebetu pacho emana ni ho e man so efili pa na memua ye de no hangover anyo fu insa oboni aneko jodi wati tombi nenumbi ningesika boom ya production under strict hygienic condition at the March International Standard oboni fina ko ibanum sa Charlie Gingerlica ebetu na sa onom manage ho e man so efilipa Charlie Bitters edadi separate ewom market babia bi ho you on such and after you on a bottle dey cry now pe ya dey hamo baako dun sia ne transmog fa no the alcohol e dia wonom e se man alcoholic touch into ekoyie Omadia quality air assured. On a producer to appeting comes multi beverages more Ewiase Ramzia. Nahisu Ewiase Ramzia. Number in here 0246 955678 0246 955678. Donima Steel about my see about that so say yes garage garage door na door part ni na Donima Steel. Nman door so pa Sia Hudua, a Dibodaso, Magaziho, long span roofing sheet. And I feel your RBR sheet, Euro Towels, Nina B. Horum, Roofing Papa, Calabia, Design BIB Horum, Morena could be tentem, your Calabia, Calabia, Design Bia is a modia, now Kohona Oko Jodia. Mepacho. One more professionals I be down home. Na afe ya cho se down boss na be yi. Wahu. Kala we never ko. Ye more free estimation and designs are hodo. E wo Donima Steel. Gates no ye wo automatic garage door and afe your roller gate system. Omodia ye ma showroom and warehouse no fie nyina. Your tropical nails NMK. Boss pine encha enkwanyi bibia. Omodia ko jodie. If you want to go see 6 inches. They say, "Usi na wia." Nya de ni akugusuo yo na dia kudu be design kama e de bodan so de nchensi egusuo. Omo de ko Donima Steel. Ne ko je odie. Omo asaf wife e be GI office. Ha. Abanya for 0244 126 625. 0244 126 625. 0544 321150. 0544 321150. Mr. phone mo check my bema. Dum why? Sure. French. When you couldn't know French here, Abidjan, but Obana Bema. What didn't you say? Bema. Me fancy a fena wanya. And free Cote d'Ivoire, when you can aba. When you did, you can about mention. And you I him and him Dean and Sunday on fun to go. Say, I know. Crisscross, say, I know him and Dean. What if Joshua Ewiase, of a diagnosis?
na fe ye wi ya bo akire se Joshua be modia na keje ti abeti si usi kodago no so e sunsumo na hunamu obechem na nyu Ewiase Mu Nsem so e ba cho ma muso na nkoso ntaso no ntode kakra na fe ye nto so live on 104.5 FM sunsum no edaso wonu minim se yare sunsumu se ye bibi fro sunsum dia mentimi nche no so to enta se hwe nkoso nsu ben no wa nsu amen na ofu so tra mentimi nya ho hwe nam ka cho goso yanko bontew kwame ye nyina ye ko na ya kodi mpae ni awisa mpae we ye revival in Kenya somson kokra na ekoso we ye mountain of victory misrawo ye nyina ye ko ni akohwe hyebre misrawo afu ye yesim no susubenu ndia betimesi hwe ni ode hwe yanko eti samre ye nyina ye ko ne akobon pa misrawo we ye Kenya nsom so kokra na ekoso ntime stress ye nyina ye mohwini enko ha bia wo so say dai basa hunhum awade busum kra na pese baju enyinu wo abrabum na wo ye komfo se me ne kaze kwame akom nemo prophet Joshua Barnes, Prophet Joshua Barnes, Obama Bibia to be tra, it misraw, San Kenya sum with the new film crowd, ya, a dadwada, na ye digmedian assessor so, a bequia a year quesia 25th January, equasi 31st January, and a jumedi, a bebat navi and tiena, emotion, yanko archimatra, dear Joshua Johnson, mestre, so for penny Prophet Joshua Barnes, or no, and a jumedi, a bonco to jump and mestre, Yatian Safre, and to fobe bre yomo bua na dwumedie abaso ntimesese nyina yemohwi na yenko na yenso yenko hwehwe mu dwumedie ase anopa no nkro pepepepepe na dwumedie afiti ase dadwada na fei awiadonko na abawie ntie nyina yemohwi ne yenko atwema twede Joshua Johnson chemu bi atrawe so no no afre Prophet Joshua Barnes na nkasa 0540 447 000 0540 447 000 na watumi enya Prophet Joshua Barnes ya oda mountain of victory obisi we no we antisa ba ko na obo ina na asani no we antisa kebiat we antisa David saba ko no ekremu no fi so ba no ono obo ne sane on the obo ne Quran citation ne ba na we dia betumi adwene how betumi sunsum no obisi mo ya asen amemo kakra minim nya da binya no bia nya bia anya bia ebia nka me hu kwa me be yakọ anya bia anya akom so anya akoma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ All right. Yeah, fancy now you're into us. Ewiase Mu Nsem so on 104.5 FM. I didn't anyakwa. Uncle so into us. Nani ya to us. Anyakwa. Ye kotoka me so nyame ahira when you the best. Sofu Joshua ha. Ye be dago no so nsem ni sesia. No nan kasa to no hwa din se enhu se ne ho a. O prayer na fe sunsum na atiakoda. Afi busa no se na ehe na me we. Na me ofio. I didn't be here. I are hosem. We ema bebre ene mema nketesia ene mrantie kokwa ne mrewa ho a sunsuma hodo aware won a omunim atiro bia wo kenya omusa no modam hodi tina ko nsori bia omusha so mo bontwene na be se hu sunhum ahodo ene suma ahodo no nyina tiasi no manifest yana sa na yana tie timo show YouTube and Facebook na nyimre a de course no nka sa hu anyimre o hwe na ene nwa that's the course bia no nim so for Joshua Barnes me mo akaba akodanchi osofo na mpom te say onyame adme mpom ye da obo ade na se na mi otu nchen o se ne baba di mfie du miensa post mortem chese akoda na ama akoda ne baye akoda no se wo mpe tete no na ye pese hu se akoda wa bayfo ana se yade bi keke malaria ya mo di antritiri ne nkoe so for Joshua miti obet mi abana mo di ade akobale ni ma yenyi no na me busa ye mpese nanim beba osa onu mpa ne mfie so onkobale mi busa ne nsembi onkobale nim ye ntimi nyane sa emrano emmakwa yesa ka ni di nse mbese mu sakola no beye nya ana so ni beye ana pese hu beye na ana nke nya ne mo achiri ma ne fako beye ni wo ho de beye ni wa kola no okay ntra na mpese mbusa ne nsembi mbusa no beye ana na confirm on say because many born in man me hu ne ma ba ko me mi ansa wono o akola no ho a me busa na obeka hu no cross say ya nti no de say ogie na bofra na epe abesa na ho ton no free beye no ompe nti ne beko to ama na wanya fa hudie nti a but I oba ha na think say eye fa hudie nti oba ha nya sa beye ndi ho na wo bi okay eno the so Joshua sia no so de okay na no kwe oba no empa o ani so twebe no no mu a wate fele santo kan no twebe me na me mu a wo te twebe so Joshua no mu a wate oba no ho fe on say here let's go wate me da CP na so Joshua to so me no ne wa me nsa na e ha no ensa cocaine ene we tampe o ko ton chi se ye woni ma bi wo ho a o de ho ko shema na bonsam se de no ho awuram ye wo bi wo ho a ne da achi so na hohomo ne project enaphobia ma na wa committee omo ne de wa ko wure biribim so ati ase okay and we say no wadi bi wanya afna baba he sunsun ma say sunsun ta jara sunsun nta kire de odo ho akoshemu a wontumi njae no agese nyakopon boa na ofrim because we o say ya de na ado ho akoshemu no ndi je se urade a wotumi na wa dom bem na afi de kodi a hye ne soma wanum wi a wontumi translate to free mu a obeja wi ne nom okay nti no no so ma me ne ba ne ba say I think so free situation na nyasa okay the no can pass wa obefrem go nji na dia den so Joshua me da CP say revival dey wie ye mo fiction ka obetrase fiction ko metrase nti say na kacha man say ti won say ya konsem no so ochina no ya word anti ochina no wana wa nyare wa hodo ne sunsum sema hodo na de America baba achima twede Joshua Johnson wana ba baba ne hunu de nyame ye nti no nyame akwa Joshua de nyame de ma me je wona honhomone ha mo wona sunsum mone ha mo wona ya bom de wona ya to medro ofiefo atoyare ama wo nsani ya abafre fe ya ne kunu be ware na kwa abejan pe no start se wo Johnson na ho fene se o se nyasam kitu ai o ka kire me se oba so de fio no how many days now started so what think Kasa Johnson de wono 3 days time now think as I feel ya Johnson ju out
akola me fent na odin so kata so se okunu ba pamo ane sa tini ahomone ye ne binie me ma no oja na wa ye no ho akola no ho fe no ho fe no ho fo enso nyame adumti oba ni na sa ni na ejae nti so bi tie me na no so ha bi se o chana pa wona won yare wa ahodo na me de nyame de che me no ahomone ahodo hamuni na fembre camera atwema twede Joshua Johnson yeah yo asafu Joshua banse medase nti esane na fe ne mo fa so di nkomo eno ma husre na kotena ha na me no fa se a e wa ne ko abijan no e me di nkomo na so ne hia me yie pa ansa nipa ho nipa nsai nti mo hwe YouTube ni Facebook no akwa no ba fia se no ye o abani no across ne nsa no tio nsa no across ne se ya ubisa asema won kasa musa bibia won kasa na oye Muslim nti ye shall say about Quran citation no yabo suratu Yasin rukiya yabo na sunsun sha say o shekino wo so say ya nti sa person hu de na koso won ya ko Facebook na ko Facebook se sia na ko se sia no na ehu onye be ma obedwane sia na ya no wo so say ya o shekini say ya na fi watia ko dadin anse busan say fra o sen oboni din atina nia busan na misana hina mwe na me ofio na ya na mbepie ha na fi awosia go bia na ya awre hosem fasi anhye ho so anke sunye ensa koda fefeti sei na me yadom awore akotra bijan wo ba ko a yesi oni ni kun koda no adwonso na mu amon oda na ntwetuntum pam ni sei gide man ko be sei ya awre hosem na sefata se wonanim de e honhumu yankopon mo maniwa mamutumi ni jaman fo fi o ha mu no ye tun safa fo Joshua na kola ye obo no ena wo fi ha entamini ni be din komo iwaso na tebi ma fa se mo akwa ba ya kasa dino bi anti unka wate kasa dino bi anti unka na ho te sai Pauli ya hu mo fa se na ne ho afa ye pa anya covid na di ehima nka me yi nani ma wo hwe nanim ne ho afa pa what do you say Pacho, me 23 years. 23 years. Pacho. Worry now if you say. Pacho, me worry na me 20 years, but me worry 3 years in. Oh, na ukuru hu. Pacho, Debbie me ba ha ne de unim. O ma ha. Pacho, Debbie. Ade muntima tete. Pacho, ye ntamu tete. Ofre Debbie anu di nkomo. Pacho. Oba no wai. Pacho, fi o ma me ho. Oh, okay. Na da oba ha no, na onim se de oba ha. Pacho Debbie na minim. De na si ofi ansa na omde oba ha. Pacho de mi hu kakra ofi ni se na minu aduane. De minim an se aduane ni nu amu na mti mani ana me go ha si. Ne wa aduane ban. Na minu amuti. Na bo sai. Pacho na bo be 5 mu. Ti wa hu bibia bio. Pacho ma hu bibia bi ma aduane nu amu aduane kwa ben yanti de ka ye de ma hu bibia mi hu ya ne se na me wa si. E pa so hu mi ofa si amodi akọ Facebook. Se ana ko hwe na hu ofe. Koda we na nka sunsun bi share no no if you know ko koda na se mpaye say 3 minutes boss and order 10 minutes bo 30 minutes na bit me bo 1 hour bo san order no twa se tan mo nyanwie ujeja ho odo ba yo e kam kire wo baba kura se tu honhomone obaba be hwe se kwan da ho besa be wuram no akofra ahom from ho adinti no on supporters aba nyame agi wo se ne memfa mpa bondi agoro so ati ase because when mo nyam no ho ofente o 4% se o ana kotonchi ode ha yakwa ho ha yakwa ho ti u kam utu nyme be se no num wa hu hwe biem ma hu hwe biem unu ase wo twe se kan pa ma obi adwane wo fie ho ba so ma mekan uhu ma hu de but e kwa so hwe no ma me be kan oh onu anso ni ye be mo be ma bia ni be nti ye hu se afi ye bo rukia na ati woni so no utwa ni ko hwe ma me aseme na buza no buza ne se na me wo fie ye dan na me ba ha ne how na ha me se na me wo se ne how bibia ha me mpo me hu se ne how nti Pauli se okasa kaka no yi kaka ma mfo hu se ne sitie me na e sheki no yi kaka o ha no yi kaka ma mfo ahwe ya fa we wura man nti me hu se buza ma se o ye unsa se e se a house Waba radio show live on TV na obia ehwe wo nti eti woni so de na odi kan hwe ba chati mani so ni ya ne se me wa konya mu ha
Yatima ni so na who say me wa ha say. No ni Shy FM. Mpacho da bi me ba ha da bi. Ontie krada. Me de Shy FM die. Na who say oti da bi na say ah. Na Hade meden. Agrobia. Na isempa. Esa isem. What's kwasi buafo? Oya yesem. Me akrofobia ntwi me. Na me ya guy wate. I mean na mete kumasi a. Me matutu kwan pa. Sa na okasa na akromfo no mate. O si akwa ebe chiri nyansa. Na akwai kwasi buafo dad na ho. Na akromfo ekowia kwasi buafo. Na oni o man fa nyama no amfa nko. Amoma no so tonfom no mpaja ne mpa no bibia kosi Central Market ade ne kosi ho finfin. Ade ni TV ni nema nyina fridge bi atwa no ho hia kwasi buafo nso ne cat no so ye kama pa. Na omja no hokoe. Na omokom dom ye. Omo bi run tiri ho nyina. O bon sakura. We na kwasi buafo so anopa. Na he na moyi. Mo fa si dem ah. He na moyi na nam da dem na he na moyi pie. Wahwe wona ni mu da bi nyamia sabe na nyi o mitiri ho ozi anyamia mi na nyi o mitiri ho ti on fa se ati na ni no busan se na ehin na mi wei ehin na ma pie na afa ni rako mon se wo sheki nyina na afa uni e ma no soso mu se na e obia arefo na e ba ni sai wale kotena ukwa bijane saade ni mu Bacho David ni ukwa brebe na start Bacho to me kwa 1 month pen na start bani mkakra me asha se yetio 1 month pen na start me da na ma Johnson but every 6 months mu ni de minti Johnson kra de me minti kra biom se Johnson de me se mate se Johnson do obi na wate se Johnson de no mi de san Johnson de me no an say me to committee we kra Johnson de me nwe no an say come Johnson gumi ho Toso yetio toso nti ukru hui sa na manyina Bacho mi knu hu nti wonni da na da no Johnson na ha no na ha no e bana dwum so be so jao Bacho da bi amba na dwimu nyame nsha no na mama kra me ne ti o ka cha me se hwe na mama na mama ante nyesa na mama ti awawe ni begu nti o presa be ko ye ko ni ba bi we chini ya kodu wa wo de ye chini bia bro e so mo de kan ante ho de da Bacho ane na rebe na aso re na ntwe pam tuntum pam gidi o ka sa asemo yi Bacho ane mesom da ye bia na ntwe no o timochisa asha ogana ha Bacho da bi mi kodru na sa 1 month mu na mi kodru sa 1 month mu na sa ne ma na start oni yembe so be kansem na akwa ye ko baba mfo bi din na afi esan kosa wa de dia ye kwa ho so na me kan de mi ase se wa de ho ofre kun so ho to Bacho ma friend na kacho na ni age Bacho oh de mi ase so money ba no be ono so be so money anoba momodi anoba na be se ahon fensure se abanya asem ketwa na dan de olufriji montom gini hanas all for now afukutu akwasi bafo na be refreeze ada no dem ho no we no nyame etumi ye enti na me say subio no he say spirit no abesa pia uti radio so ampa choya dia be hu bi isi okọ YouTube na Facebook na akọhwe ti kwa me gongo na me say subio na coronavirus we yes say ubo na okenken diase a dia ne kura etumi wu Savage no mo kenkan bra dia ira ofia chikromfo no ina malam bebre omu asabe amunye good muslims no malam fo chede mom didi bone no sa ya se omuta yusupa sa onim sa Pacho ane me kwa me phone so kre gusu malam ni bi sheme ya se no so de ma me sese yare ne ba na mi kuna bontie ba obo ano odi o ma speaker ne kesia mitia na yare na tiko Pacho me ba ga se me ka kire ma me wantie asem kra na me kan ntu ba ha me boy no ko ofie hu se no kre ba ha fe de me kan no hu se ye no kre si obeta o hwe se na o si ye no owre ho ye ho Pacho me ra ko pa mani si kra tata Nyankopon ohie nyina mbo ohie mbo bia how ni sabo bio na ma invite separate no
ɛnɛ woba me no de bɛfe so papapapa ɛnɛ manya kwasi boafo makyi no kwasi boafo ɛne ne bɛfe so anaa mesi so ne ahwɛ sɛ soprate no bɛsɛ sane a yɛba sɛsi a sɛfo joshua ha ba pɛ ne ɛwɔ na ahuna ma ne بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Nadia Sopret in my Bizua Matron. No facility would be there's an outcome in me boys. I mean, I say shaking is near the boy as now has obeyed and be more. She's open soon, dear, because somebody uncle Facebook says, I'm not going off as an otia. So Sopret to Messer Pierre. Pardon, yeah, Mirabo of Joshua. Pardon, yeah, a pardon, no, say, could no fathers. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبنا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم أيه سبريتنا ما نازل نكره Sof Joshua wapam soprate no afia kodabrabum ma se oniku esa akotena akobon bra oh nyame ayade ya na makai papa no wangrafo no ukona so mutu ya sam kitwa yaraba fagitibu na manjaidi yaraba fagitibu na manjaidi urade ma ba se aden omgaon That is how much. Okay, so Joshua. Okay, Nippon Pippin was how we be. You will then you I'm a change number. In the Swassa, assemble na catch on it. Yo, could the American say, Soft Joshua, a Juma and your media shaman say, one home money, how we say, Anna. Yamana don't smell your PH. I bet Ewiase Mu Nsem so say Ewiase Mu Nsem so no unya no kwafo ntumi ma ha ya njem ntumu ha say ha de nyesofo bia ha kana ba ha enti obi biara woti mi biara owo yare ya to yare ma me yare na de ache 5 years 10 years 15 20 o da hospital in fie bosimi nsia bosimi miansa afe ya de pani esnes na twetwe moja enye yi ha bebisa ya to odro ya bodua stroke ayo stroke no will be high sunsum the antano no maduro biara enko edam otene otese bibi ne wakasa akola no wotwa oha no aso no odwane efi oni pa wa ne we ofie bi hon mama me ba ko ne mari na abodam ebisi wa mama ba ko ne mari na ya de kire make sunsum sem ahodo no eno na wochina ya woda no pa
family cabra wuti me wo yare bo dia nante hospital ahodo bibidru ahodo dinsefo wa tue sike tue ma akakra na watontom na awie ochana pa bebi a wo bia kodoji ochana pa bebi a wo bia ya bebi o mo bia se emre wo ho a your friends emre wo ho na bofre me odi adanse a che kwan anyame fa so sankro fo yare wo ho a me man ye man 1 minute no aka kakra mate no mate aka hu bi se na aka no kakra me waka ne say Dedi kan mi da sedama Ewiase FM. Nam da sedama me papa Joshua oti mi chen. Me de takra me waka ne say wa wo yare sunsum yare. Se hunam yare krampo na entena se wo be fakọ. Na ebru ma dwe no menti ase so. Ayare se di ai wo hofa. If you that's only Yakupon ye. If I show nwa asa mi program atimi adwo so ne kwame gong de bobo ne me chen pipe ta ye kwame gong adwo so ke be hu entine wa otie bi ochina ya woda na pa metena safe na pa ko mewia 1 na mapon and ochina pa be say 8 na matena se ko 1 na mapon ti sia o ha na sinsum se obi se obekun obi na opras ase bi ho se betu watu aduro obi pese wajo japade be firi nsem honhom be ne woda de mu odin egina e mu fie busum be suma bi ofie on ma say fie of wamba eno ho saa na o hia me anyame na mesbaje ntia ya chana pa ya woda me na ma ne 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 0540 44 70 00 eye atwema twede osebesi wo Joshua Junction atwema twede Joshua Junction oba sofo line na ofa trotro oso kwatwede ofre mankranso ofre enkawe sada bra ebuakwa 06 ni mo na fa taxi eba twede krom udu twede krom mo mutadua no kwa hu ni na se tajwa fo na oso sofo Joshua mo na mo nemme ambeche me kira kwan eye ochira na pa ya woda ana matansi fiada so yempa bokasi a enya asem ketaba ocha de emergency ni council one on one fiada de emergency council de mpabo ato askotoji nti manuesi yo Sofo Joshua Nyankopon sha me hu adwumi Sofo Joshua me hu adwumi pa na me hu dem yemania jesronko kra nyam shaba mania jesronko kwaso kra mania je yesua nima ahodo ne ba ne se nipa nya no fa ahodie saa ya na me hu atome enu tire ba na okoda se ya beda ensem nyina na tim baako obekate woni na ba be se 3 am ahomache 3 am enapa se napa okate ni adapa se pani ana din manfo nsem na mutim se baako nti yenso hia mpabo esum bia umbia na ya mompa ya monkaye abi ahomatum nemum akwasibu afọ amisankan amansanbu afọ akwasibu afọ oni ho dia na aje kwame de nyamya ye de o nana o se beka jo se nana mani aje kwame o se beka jo se wutiri ye mani aje o se oba bi se kwame obi se meni aje ne kwame gon de mo ba yi ne ba yi kro kwame ne kro be yi ka o se oba afia na mi so ye oba afia de nyame na me so ye Ewiase Mu Nsem ye ni problem bia da be oba ye share problem bia na me be ye ani ahode nyame do ye hwede nyame tuma ye kwame me ho dwere me ro yo kro ba pa o hwemfoni na wo twa na areho na bo frey sebe so okono oba na na otumegina dia danse na de ye wi obo aye
kramonwum chire no yi na me kra me yopchire ka Joshua na ko yin wadi ma do ya wo say na ko mo ne sane ene so Joshua ba no ko benu no kwame me na me bon person ka kwasi bu afọ wu no ka me pia be sia ka me fia wo office ka kwasi bu afọ wu no ka me gongu no ngo wu no na say Joshua nyame de wo ye bibi wo wu no amen o ma wodi mo de chance me ne jama ko Ewiase Mu Nsem me ne jama ko da no kwame na say ye nya result say ya na say nya nso so ya na ma ye so ye adwuma no na ye betu ye du kwame de esi bedu kina efi ye nipa ye ma enrade nyankopon kina so ene na ma Ewiase Mu Nsem nhyira eye nhyira no kwame number 1 radio station for kan yan ka de traders awo ye onyina so hwede nyame atima ye akrai na otwemi enu ne pepepepe na otwemi ne pepepepe na akrai ba fi ha enya busimi kwame obitimi ko da yare sabia oso je mienu bi si ne so eduro bi ebetwa ya somo ne ya sano ko da yare sabia kwame sabire nkani ma de sisi ne so no kenti ni ame otimi ade nyina ye no ya na urade ase so Joshua ne ya de urade ase ne tumi so urade koso no nhyira wo o ma nwade mu oden fa kuma den ne nyamso fa ye adwuma no na nyame so on hye ho Ewiase Mu Nsem do so mu se the French Fosika no kwame tie benim le monde est plein de mystères le monde est plein de mystères kwame nyame wo ya de enti tisa me sa wo tie Ewiase Mu Nsem na o how bi e sunsum de obi asisi e baisem ne de kaka ho spirit bi tata hunhun but o ko practice occultism untumi na o ko yisika do no bi hunhun wa fa producer sesia fa no mo do me kwame iye ma wu 0243 na je won producer na ma emergency line fa producer 0243 88 45 78 0243 88 45 78 asem bia chusu bia Mu Nsem die hu pa to wo hu de onya hu kwame onim so producer de ojimidi mejudi me de se bo from it me anti I receive chop mejudi I receive chop mejudi pa ojimidi se adwuma de onim so me bo adwuma kwame nyame be ye ene mani agye na ma no bio kwame se ka bo ye nyum ka ka be ke de sori ye fa ko wi me bo wi na opa ye nyum bia betimi de him handkerchief for them ali bo bre manen ka sata bra so bo nyo bude ko kwame yem fa ko se sunsu bi titi tata hu de onya hu akọ jisika duro bi ehunhun asuma se makọ je akoda bi se begina den ne ma ehunku a ehunhun na hu de onya hu na atu ni wu a obodi afa producer na je o number to dwa no na eni ni nkomo ye ka hono so ba eni so Joshua Adinkra 83581 Hello, Pamikase. That's Summit. We the great my PS me can go free be kwa kejitia. Pia. Now I'm ready for me Mama Johnson. Na mission na ejuma pa me. Dago. Insira de ma bo ni pe o nya insira mo. Na dago ma so ma me kan say ye nua na wo so wonum wi ni cocaine ade ade na. Ye nua ma no mo ya mo nhwe ye nua me ma no mo nhwe mo mayi. Because nua ma koso no ye nua be men wanyi obia amoa no ani se ma ko wura na mfuteni. Edia mi ni na o ye nua no so won fa wontu no fo ama onye sa de ni biem me nsira de wa ba de minimse nye be ko nkote je mama na ho ato no no mfi sa ne na me ko mcheche bi na good news na mi nsira mo. That's Ramit. Hello. Ibajo odina kasa fre he. Ada ta na jackal. O kasa fre he. Akaka tin se kuro. That's Ramit. Yeti we. Taban. Ese wa shi wi no. Wayache. Mama ta to ni ko. Mata ni na. Ya dasi, ya chao bia. Yo. That's Ramit. Hello. Kasa sindian kan. Enka onso. Esai. Nama. Nipa gira ya modua. Esai. Bondendi. Openi bia. Asem si ya o esdemni. Na mo fra asem no maka. Ba ko so ya mebodua mbodua. Tia sani pa gira mbodua wati. Yeah, Mr. Banzia. Wati. Okay. Na mo ya. Ye kram. Oh ya yo. Bibia baby. Na ma me dia, na se me awira ho pa o. Obi wa ya de wa mu dia ya ensem sum. Oh, so no beautiful kan. Bibia ni wan ke da ka funu da o sa na ka dia kan. Ya na mo ya go ho ma awira kaka na mu. So dia beautiful so ayama ye ni se nyame nti
Israel Mahon Sam Confire and Debbie. Continue Yamma Baba you. Bye. That's Ramity. Hello. Hello. If I told you now, Casafre. Make us a few of your friend Moses. Moses, you. Oh, what do you use of a few hours? Only I go for the weird my daffy. It's your for you now. Yo. Yeah, that's it on your betchay. That's Ramity. Hello. If I enter for you now, Brapany. About more joining. Yeah, Papa. Really, the door drag break down, pepe. Yeah. You. About I anti or Junafe. And so I will see when you may far. Yo. Now, the go. Yami and him no send a panya in Slave Muba Asantima Mupa Jumadi. I now so mudino. Yami and him no pray, actually say that is sweet here the go. Ayana ye nyamumu anidie papa and you may in a yeniade as a duncan yamese wanam soft do so na we ababa we say anyhow now say any dia benchla na utimi say any dia no abi so si wo soro yame islam na ye da ni da nyina ye mpai bo no say yame be kamo ho na dwuma mu di yame de ne nsa be to mo so san say na ni aduro no ade boy for no ye ne no mo so be so mo say no ya so ye ntina ho so ye ne enta for ne be bompa ya ta mo chi papa da wo ya mentina ni mu ntira mo yie pa anokra enso hiam papa na de mu de pa le ka yandrobo ribababababa le diam din ko bro ko bose munyam hello e ba jawdina so Abraham ni ana Sule ni Sule Safukuru. Oh yeah. Pa na unse. Ato ye kukam. Ni fra ula na ya no mfa. Sa. Ne de mafa. Mini na no obaya we wo sempara na mi fifa me da masipa. So forgive Joshua me da wasi so wachi masami ni ya de. Yo. Yama sira mo so yama mamu jima no koso no me. Ami. Da obodu to be come so do Safukuru ma ya busa me. Mate. Menso me da sipi madam fo ba ko pankono da braka ye fene Zambian Jabi Tuku madam fo Zambian Jabi Tuku mete on ka chepa ya frame Zambian Jabi Tuku hale Zambian Jabi Tuku afra je usiwai oh wanu mi baby infunyila papa ba ko pe wanu mi baby wa maje usu wanu mi baby wa mamunyina mi obi enfiri mwati akwasi bo afo ka ho wate wanu mi baby ujana hine kakaka no Sese unia asama ba yani pulele ina ka suru pulele a chama brofin pulele mimi wa misra mu mi di to nkoma no na mate na nodi ampa yesre obi amu akaka ni fa ko hwemi nua ba ko Canada Toronto manajo aja uzu magajo se edumaka safe di anya hene mate bia edumaka se kese na asenso kofo na ba bia obi a piao Maybe nika nana yebo amensa ne edumakase kase mabushi afo ne edumakase kase fo yi ayo usi nyango po nshira mo wate onjanzo so fo wo ho no mo akacha ni se da wo betra se awo ye council nomra twetwe de na wo metra me nchen o menye dwuma ni nyina ma me na se mesi abonsamfo ha me na do be ha me no mo mpa ne nsamafo nfo wate ni aba ni nyango po shira do pao Ebe so fu ya ko be so ya ko wu. Esa kura hukuru kwa no ma che lusuru. So be jino. Oh, kasa wati. Ya so fu nyango po chira wo chira be srabe. O ba fa sikati o to mbra. Na me ko ko ya ro fe wai. Na mi sha baba you. That's Ramity. Dabe ha obi ano. Samanfo from no muntu no fo. Ha. Eh, pa. Hale. Nothing enkama safia huwa Enkasu Amos Mensa just by folder epota batra papa medebe juma That's Ramity What can you Toronto so much papa Pia oh papa and somehow in some dia oh papa ya me say kana kure papa
kase mami fancy wadawro ma me da se yem fa de choto e hale Alaikum salam. Bon. J'entends nier. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. La famille se porte bien? Ça porte bien, la famille va bien. Oui, vous avez mangé quoi ce soir? On a gagné un peu de tout. Oui. Avec la viande. Accompagné de quoi? Oui, un poisson. Ah d'accord, d'accord. Ce soir-là. D'accord, c'est bien ça. Bon Dieu vous bénéficie. Oui. Demande Dieu une longue vie à tout le monde. Merci. À votre travail. Merci. À votre famille. Et votre ami. Amen. Donc, il y a un coin de Kakra. Maté. Et 12 instants, c'est mon coin. Et bon, un tia, ça faut. Et dans la c'est pas, il y a Minsrano. Minsra FM, bien, au dehors, au Haba, Minsra FM, last stop, Minsra FM. Au bien, à chaque au dehors, au Haba, Minsra FM, on s'en dit à confier. Au bien, au bas de last stop, non, n'est pas un mois. De bon, dans la scène, Minsra pas. Ok, y'a un fan enzio. Ewiase Mu Nsem Dawson, les French, le monde est plein de mystères. Ça veut dire quoi? Yo, could you continue, man? Mr. Janama Clark, number 0540 44 70 00 0540 44 70 00 020 42 30 009 020 42 30 009 Hey, atwmatwa de Joshua Junction. Ochana pa word na metas emergency no a. Eye hintasem na ochana pa na eba so. Odachi yakra bia